Hi guys, how are you my good people? Tata wanyu agoho ni acokereria oro ringi muthenya wa muthi kuhana atia. Ni mwako wakwa ati hari hothe muri mko sawa, Ngai ni amumenyereri na ni amwigite wega. Umuthi ndacoka ndondu ndienda twarie uhoro wa kindu ikoretwo gikihappen muno thiini wa ndamurano. Na undu ucio ndienda kwaria ni uriku ni uhoro wa fake orgasm. Ukafeki ni waita, we mutumia ukafeki ni waita. Atumia nio expert ako fake ni maita. Hihi niki gituma mutumia afeki ni ita. Ukahenia mwendo waku rigetwo riu hindi o wihiuririe wiinirie ukigambaga ukiriraga ni uria witire na gutire guita witite ni kufeki urafeki ati ni waita. Niki gituma mutumia afeki orgasm. Undu ucio niguo ndirenda twarie muthenya wa muthi no itanambiriria oro ringi ni mimi wenyu tata wa gogo yo Eunice Nyambura N. Na ndimwiraga mwanyona haha mukamenya mambo iko sawa, mambo iko chonjo, mambo iko sambamba. Muthenya wa muthi itikira gushare, like na subscribe thini wa channel yako. Ucoke ushare to as many people as possible. Wacemani na video share to as many people as possible. Nigetha igakinyira andu aingi. Ucoke hinyaga kengere nigetha the moment ndekira video ugakorwo uri wa mbere gukinyirwo ni video iyo. Ni wega gwika uguo. Ucoke tengere kuria gwa YouTube. Ucarie channel ireto Pendo TV. Iyo ni yakwa na kundehaga ndumiriri na njira cia githweri. Kwoguo ungetengera kuria na kwitikira gushare, like na subscribe thini wa channel yakwa na weka uguo ri ni ngukena. Reke tugire topic ni ya muthenya wa umuthi. Uri wacemani na mundu agakufekera orgasm kana wi mundu ndungihota kumenya mundu agikufekera orgasm. Kufeke orgasm ni kuga atia? Kufeke orgasm ni hindi ria ureka mutumia kana hindi ria ureka mundu waku ri agakuhenia ni ita na mundu ucio ndakoragwo aitite ni gukufeki arafeki. Na wewe mundu metondu ringi no uria mo ni kumenya mundu urafeki orgasm ri. Kwogo we uguthi na mbere na gwika ate na enjoy no partner uria mwinake ri ndareka tetera enjoy ni kufeki arafeki ki ni kufeki arafeki orgasm. Andu aingi amefekaga orgasm ri mafekaga orgasm na njira iriku kana niki gitumaga mutumia afeki orgasm. Undu wa mbere kiria gitumaga mundu afeki orgasm ri afekaga orgasm nigetha ndakae kuhati partner wake. Kwogo ongikorwo mutumia ni afekaga orgasm ri ndarafeki orgasm egune no arafeki orgasm nigetha ekete nigetha akenie mwendwa wake, nigetha mwendwa wake amenye ati ni amukenia. Ringi mundu me wirutire uthuguire mutumia umurutire wira wihiuririe wiinirie nigetha ukenie mutumia u no mutumia ukona ndanakinya orgasm. Ni kuri atumia mari hinya muno gwikate gukinya orgasm. Riu mundu agukinya orgasm na nigetha aukenie nigetha ndugatuke disappointed ekaga atia? Afekaga orgasm agetwa ni ita ukaigwa ni ambiria kugamba ukaigwa ni ambiria gukwita baby hau ni hau na gutiri undu mundu ucio akoragwo akiigwa ni kufeki arafeki orgasm tondu ndarenda aku disappoint. Ni aragucaira ni aracaira ngoro yaku ndugatuke disappointed. Ucio ni undu wa mbere uria utuma mutumia afeki orgasm. Undu wa keri uria utuma mutumia afeki orgasm ri ni undu uriku? Mutumia ni afekaga orgasm ongikorwo uroka kumwika ateharirie na akorwo ndekwendaga ndamurano. Mutumia ni ekufeki orgasm nigetha wike ate nigetha wike umweherere wite umweherere tondu mundume angimenya mutumia ni akinya orgasm ri mundume ndakoragwo na hinya wa gwika ate ndakoragwo akena hinya hatikoragwo hena hinya wa mundume gwita mundume ni itega na ihenya. Na kwoguo ri mutumia uyu ri ni ekufeki orgasm ni tondu wake woka muingirite ona ndona mu prepare ndona mwika ate no ni urenda kumuingira na tondu wi hau nigetha nguheri na nigetha umenye ona ni ndakirikia ri ni kufeki orgasm nigetha ume unjeherere. Ndirakwenda uma unjehere ikori ureka wikete unjeherere. Ucio ni undu ungi utuma mutumia kete afeki orgasm. Weka atia? Kumwika utamuharirie. Undu wa gatatu uria utuma mutumia afeki orgasm ni mutumia angikorwo ndarakwenda. Mutumia ndarakwenda no mwirigiria ni gwikwira ati tondu ni ukirigirie ni kuga na ngoro to ni akirigirie kendikimwe kirare kendikimwe kuri arenda ukaingira haria. Waingira haria ri as long as ni waita ri mutumia ndari na wira waku
aka fake orgasm no geciria inyuothe mweka atia inyuothe ni mwakena na imundu mekomagarara ku njogathi kweganira andu uria wakenia mutumia ucio wa mweka aigwa wega mutumia ucio guti undu akoragwo aiguite ekwendaga tu wiki atia ahingie tondu ni uramwenda ri tondu ni umuringiria muno mwike ri weke njiko coke wikete ucoke weherere uthie ucio ni undu ungi utumaga mutumia afiki kindu gitagwo orgasm we ugeciria mutumia aku aitire na mutumia reke ngure no akubekere orgasm nginya maita matatu akagamba ugeciria ni ita ringi akagamba ugeciria ni ita ria keri akagamba ugeciria mutumia ucio ni ita ria gatatu na mutumia ucio guti kindu akoragwo aitite ngo gutire arafeki orgasm nigetha wikete nigetha we wehere umweherere umwondoke wende ucio ni undu ungi utumaga mutumia afeki orgasm kana ringi ukona mutumia ucio ringi ndari na mood mutumia angikorwo ndari na mood no akubekere orgasm pi agetuonia kati agetuonia ni araita na gutie kundu araita ukona mutumia oire maguru iguru einirie adansiri orire ugeciria ni uria araigwa kini ureciria uria araigwa wega no areka uguo akibeki meciria make ona matiri kou meciria make maraihanirie muno na maku we ureciria areina ni tondu uria akenete ureciria aria maguru iguru ni tondu uria uramwika wega no mundu ucio gutiri undu akoragwo akiigua mundu ucio gutiri ndakoragwo na bata nawe mutumia ucio ekagwo uguo nigetha wiki ate nigetha umwehere ndari na mood hana mood ni moodless no we ni urenda eke ate ni urenda kumwika ona ari moodless kwoguo ri we guthi hau oya maguru iguru agwike ate wetwe ni arakena no guti gukena arakena ni kufiki arafiki orgasm koko mundurume umenye kwa side rato amutumia guthi kumweka atari na mood mutumia ucio guti undu akoragwo akiigwa ni kufeki akoragwo akifeki orgasm mundu angikora ndarakwenda ni kufeki akoragwo akifeki orgasm undu ucio ngitumaga mutumia afeki orgasm ni kindu gitagwo boredom mutumia uringi ni muboeku muno niwe aboekete niwe ararigo weka atia ona we muthuri wake ringi aboekete niwe ringi we mwondo wake aboekete niwe ararigo nawe mutindikiria ni ndenda gwika kwoguo egwika ati eku end up kufeki orgasm mundu ucio ni muboeku muno ni boekete muno niwe no ekwenda gwika ati kufeki orgasm ni tondu arenda wiki ati arenda umwike umweherere we ika wituko eherera muthako thii kuri urathi umagara kwoguo ri mutumia ucio ni kufuso gwika ati ni kufuso kufeki orgasm nigetha wiki ati nigetha umweherere na arafeki ni tondu wa ki tondu wa boredom ni muboeku niwe undu ucio ngi utumaga mutumia afeki orgasm ni kindu gigwitwo minoga ni kuri atumia marutaga mawira maritu muno ukona mutumia ucio atinda akihanga muthenya mugima ni munogu oka muci ari munogu na ringi muthenya ucio ri ni mugwikanite ringi rucine na ni akinya handu ni ekate ni oka hwaini na atinda wira munogu tondu tikuga ati miri ino itu ndinoga miri ni nogaga na tikuga ati kuri andu ati hindi ciothe no ndamurano asa mutumia ni akinya handu akaigwa ari munogu na mutumia angigwa handu angikinya handu aigwa ni munogu ri riu ni aramenya muthuri uyu wako agunjagira ngaiganira ngudi-ini ciake muthuri uyu wako anjaga maguru akanja maguru akamagaganyura mothe na tondu ndikwenda kugaganyura maguru ri gwika atia the moment muthuri wako aigira thiini ri ni ni kufeki orgasm kwoguo gufeki ni ndaigwa wega ona muthuri nawe hau ngikorwo ni urahuthira tombori ni ukurigwa mundu uyu kayoka na ihenya ati amekamara kana mnagani kwoguo ri ukona atumia ngi ni marafeki ki orgasm ni tondu wake ni tondu wa kunoga tondu ndienda mundu utwi nake anganganyure makiria ri tondu ndienda mundu utwi nake andithie hani ure ndaigwa ndi munogu ri ringi ni ndaigwa kwenda gukoma ni ndaigwa kwenda kuhuruka ri gwika ati nigetha anjeherere undu uria ingihota gwika nigetha mundu anjeherere ri no fekire orgasm nigetha one ni ndarikia na the moment ona ndarikia ri onake ni egwita akate onake ni ekurikia at least ni nguhota kugia na ki ni nguhota kugia na kanya ga kuhuruka kwoguo athuri ngwenda kumwira ati mufekagira orgasm muno no mutimenyaga atumia mamufekagira orgasm muno no mutingimenya ni mureka ati mutingimenya ni murafekira orgasm maundu macio nimo matumaga mutumia ekate afake orgasm mundu ni akari munogu ni woka kumwika utamu prepare mundu ni ndo wa boredom ri ni muboeku muno ni wa muboete muno akafeki orgasm haya mundu uyu ri ni ara afeki orgasm ni tondu wake ni tondu ni aretigira gukuhati ndarenda gukuhati we wiki wi partner yake ni arenda gukuonia ni uraruta wira uria wagirire undu ucio ngire arafeki orgasm ni tondu ni arenda gwika ni tondu ni arenda gukenia akuonia ni uramwika akaigwa wega no gutire undu mundu ucio akoragwo akiigwa kwoguo ni mwanyita itumire citumaga atumia aingi mafeki orgasm icio nicio itumi gukinya muthenya wa muthi
oro ringi ni wanyu tata wa Ngogoyo Eunice Nyambura na ndimwire ati ni ndimwendete na ni ndimuhoyagira muno ni tondu ni munyitiriire muno. Undu uria mungihota kundeithia naguo ni gwitikira gushare, kulike na gusubscribe thini wa channel yakwa. Ucoke utengere kuria kwa YouTube usearch Pendo TV ku ndirarehe ndumiriri na njira ya Githweri. Na wona weka uguo ri Ngai ni egukurathima na ushare video ciakwa to as many people as possible. Ni ndirakena muno ni andu a TikTok tondu ni mararuta wira mwega muno, ni marashare video iria ndirekira muno na Ngai amurathime muno na mwike wega. Reke tucemanie muthenya wa rucio oro ringi, ni ndimwendete. Shalom, shalom, shalom.